Poslušate 9. epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, časnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 9. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Moj današnji gost je Mladen Ivanić, bosanski politik, akademik in politični komentator. Gospod Ivanić je na obisku v Sloveniji, povabil ga je nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor. Svojo politično kariero je začel kot član predsedstva Bosne in Hercegovine, po razpadu Jugoslavije ustanovil stranko Demokratskega napredka, bil je premijer bosanske entitete Republika Srpska, zunanji minister Bosne in Hercegovine ter član tristranskega predsedstva Bosne in Hercegovine, dvakrat je bil predsedujoči tega telesa. Leta 2018 je izgubil volitve proti Miloradu Dodiku. Gospod Ivanić je po izobrazbi ekonomist, živi in predava v Banja Luki. V studio Financ smo ga povabili, ker nas zanima, kako gleda na prihodnost Bosne in Hercegovine, veliko nam lahko pove tudi o slovensko-bosanskih odnosih. In še kratko pojasnilo, pogovarjala se bova v srbščini in to ijekavske variante, podnapise smo pripravili s pomočjo umetne inteligence. Hvala, dragi gostje, ker ste z nami. I, gospodine Ivanić, dobro nam došli. Bolje vas našao i zaista mi je drago što imam priliku da porazgovaram. Isto nama je drago. Recite mi, kakav je vaš pogled na budućnost vaše zemlje, Bosne i Hercegovine? Da li su Dayton i međunarodni predstavnik još potrebni? Dayton jeste, međunarodni predstavnik ne. Zašto Dayton jeste? Dayton je po meni jedino realno rješenje koje je, ma koliko bilo kritično sa svih strana, i jedino moguće i jedino realno. Svaki pokušaj da se taj koncept promijeni otvorit će stravične probleme. Odmah ćete imati s jedne strane princip Bošnjaka, do Sarajevo recimo, to je Bosna i Hercegovina bez entiteta, sa jednim predsjednikom, jednom vladom, jednim parlamentom, što strašno mnogo dovodi u strah manje brojne narode, Hrvate i Srbe. Srbi, ako se ta tema otvori, Banja Luka, politička, dominantno će insistirati na nezavisnosti Republike Srpske, a Hrvati će insistirati na trećem entitetu. A dobro, vi ste predstavnik Srba u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš lični pogled na budućnost? Upravo ovo što sam rekao. Dakle, ja ne vidim mogućnost da dođe do neke spektakularne promjene onoga što imamo. I još ću vam reći, ja mislim da Bosna i Hercegovina nije ništa komplikovanija nego jedna Švajcarska, nego jedna Belgija. Ali ima jedna razlika, oni su istinski prihvatili pravila, a mi i dalje, pravila igre, a mi i dalje pokušavamo jedni druge prevariti. Pokušavamo ostvariti maksimalne ciljeve i zato djeluje da smo komplikovani. Za budućnost Bosne i Hercegovine najvažnija stvar je, ako ja trenutno ne izgleda baš previše realna, političari sa željom da postignu kompromise, a ne da se takmiče u ekstremizmu. Znači, politički sustav Bosne i Hercegovine, rekao bi da je kompliciran. Jeste, ali nije toliko. Pazite, u tom istom sastavu, mi smo uspjeli, u tom istom sistemu, mi smo uspjeli da napravimo neke reforme, i to skoro 20 godina unazad, 15 godina unazad, koje su bile vrlo osjetljive. Recimo, reforma odbrane. Trebalo je od 3 vojske koje su se tukle jedna s drugom napraviti jednu. I to nije bilo jednostavno? Nije bilo, ali urađeno. Dakle, nije sistem sam po sebi problematičan. Znate, razumni ljudi će u svakom sistemu naći rješenje. Izvinite na izrazu, budale ili ljudi koji nemaju želju da smire prilike će iskoristiti i pravno najidealniji sistem da u njemu naprave teškoće. Dakle, do ljudi je. Ali govorite o ljudima, i političari su ljudi. Rekli ste racionalni ljudi. Da li postoje danas racionalni političari, i nimalo nije riječ samo o Bosni? Mi inače živimo u vremenu kada, ja to znam iskoristiti, što otkačeniji, kako mi tamo iz Bosne znamo taj izraz imati, dakle, ajde, da prevedem, što luđi, to više glasova.
što normalniji, to manje glasova. To je trend koji nije karakterističan samo za Bosnu, Balkan, nego, boga mi, postalo je to u cijelom svijetu, pa i u najrazvijenijim demokratskim zemljama. Na primjer? Možemo startovati sa specifičnim likom koji se zove Donald Trump, ali nije ni jedini. Mogli bismo takvih likova naći i u Europi i u Europskoj uniji. Ima li danas, po vašem viđenju, postoji li danas, po vašem viđenju, jedan normalan političar? Pa iznenadit će se ljudi, ali ja mislim da je zadnji normalan koga sam ja imao priliku da upoznam i s kim komuniciram bila Angela Merkel. Dobro, kakva... Ja znam da je jako velika kritičnost prema njoj u ovom današnjem vremenu u Njemačkoj, ali za mene je to bila zadnja ozbiljna ličnost koju sam imao prilike da upoznam, koja je imala neku vrstu vizije i koja je iza sebe ostavljala neki osjećaj sigurnosti i stabilnosti. Ali po mišljenju mnogih Njemaca njezina ostavština je prilično, ali kritikuju njezinu ostavštinu jako. Ja zbog znam, nekih to je poteza. Prije svega zbog migranata i zbog svega što je tu došlo, jednim dijelom i zbog kao odnosa sa Rusijom. I energije, na primjer. Pa, da, ali s druge strane postavlja se pitanje koje koristi Njemačka u tom periodu imala od takvog odnosa. Ipak je imala koristi. To što je sad došlo do krize, to je nešto drugo, ali ne treba zaboraviti ni koristi koje su prije toga bile. A posebno ne treba zaboraviti da je ona bila ključ, stup na kome je u uslovima velike krize o izlaska Britanije Europska unija opstala. Da. To ja mislim da je toliko pozitivna ostavština da ove druge kritičke treba manje da budu prisutne. Ja odavno nisam u razgovoru imao bolje pripremljenu osobu. Znate, obično političari kad se državnici, kad sjede, to su obično pripremljeni papirići u kojima se čita, govore se opšte fraze. U njenom slučaju ja sam bio iznenađen dubinom znanja koje je imala i o maloj Bosni i Hercegovini kada je imala priliku biti s nama jedno 3-4 puta. Slovenija i Bosna nemaju zajedničku granicu, ali Bosna nam je jako blizu. 2 sata iz Ljubljana, možda malo više i već si u Bihaću. To je toliko blizu. I kad Slovenci gledamo zbivanje u Bosni, uvijek se pitamo kakva je budućnost te zemlje, da li će ta zemlja opstati? Ja iskreno mislim da je Slovenija, posebno u zadnjim godinama, pokazala jedan vrlo razuman i stabilan pristup Bosni i Hercegovini. Tu sam ja zahvalan svim liderima i nije to sad neka fraza koja je rezultat toga što sam ovdje. I jednostavno bio je to poprilično politički neutralan pristup Bosni i Hercegovini, a ozbiljna promocija njenih interesa. Ja sam tu zahvalan svima, predsjedniku Pahoru posebno, drago mi je što je on napravio tu fondaciju Prijatelji Zapadnog Balkana, što je pokazuje potpunu posvećenost proširenju. Ja sam tu i u nekom savjetodavnom odboru uglednih ličnosti iz tog dijela. Kad Slovenci pitaju šta je budućnost Bosne i Hercegovine, ja kažem da su pred nama 2 scenarija. Jedan scenario da se pojave političari s početka ovog razgovora koji su spremni na kompromise, i ja mislim da vrlo malo nama treba da onda ostvarimo izuzetno pozitivan imidž o nama. Mi imamo glavni problem negativnog imidža, negativne percepcije koja je rezultat tih stalnih konflikta i onda niko neće ni da investira, niti nas vidi kao dio nekog, nazovi, normalnog evropskog svijeta. Sa malim naporom, samo sa malim naporom da malo to promijenimo, mi bi ostvarili ogromne rezultate. Ja se nadam da će doći do tog scenarija. Drugi negativni scenario, pazite, nije rat. Ja mislim da više rat nije realan na tom tamo prostoru. Drugi mogući scenario je da se ništa ne promijeni, a to onda znači jedno tavorenje, stagnaciju, nedostatak razvoja i opštu depresiju u stanovništvu i odlazak tog stanovništva negdje drugdje, što se i sada događa. Koliko ima Bosna sada stanovnika? Bilo je 4 miliona, sad je manje od 3. Ja bih bio sretan da nas ima više od 2,5 miliona. Da. Nisam siguran, dakle, da nas ima više od 2,5. To je u suštini prilično tužna priča. Izuzetno, i poseban problem je što je najveći broj smanjenja stanovništva desio se ne u ratu,
nego poslije rata. Da. Kada se Europa otvorila za naše ljude i kada su ljudi koji su već imali posla u Bosni i Hercegovini počeli da odlaze, ljudi sređeni, ljekari, profesori, nastavnici, koji su povukli cijele porodice, ne zato što nemaju posla ili što su imali pristojno se tamo živjelo u toj srednjoj klasi, nego zbog nedostatka ove perspektive. Tako da na pitanje šta će biti s Bosnom i Hercegovinom je vrlo teško dati precizan odgovor. Ja nisam pesimista, ja sam uvjeren da nekih velikih sukoba neće biti, ne podcjenjujem ih. Uvijek je moguće naći 15, 20, 100 ljudi koji su spremni, ekstremista, ali dominantni dio stanovništva ne vidi, nema spremnosti da ulazi u takvu vrstu stvari, nema tamo više lidera iza kojih bi iko pošao, a Boga mi, i što je jako dobra stvar reforme odbrane, nema više ni oružja. Da li smjena gospodina Dodika nagovještava kraj te bahate priče? Da li je to pozitivan scenarij? Da li može ta smjena podržati mišljenje o pozitivnom scenariju? Gledajte, ja sam svih ovih godina svog angažmana bio na drugoj strani u odnosu na gospodina Dodika. Ogromna razlika među mene i njega. Ja sam uvijek smatrao da su institucije BiH i institucije naše, i institucije srpskog naroda. Smatrao sam da se preko tih institucija bolje brane interes srpskog naroda, nego da ako njih prepustimo nekom drugom, gubimo mehanizam, instrument preko koga možemo promovisati interese i srpskog naroda, što je potpuno legitimno. Ali ne mogu reći da on jedini krivac. U Bosni i Hercegovini nema nevinih. Dodik je svojom politikom bahatom, arogantnom riječnikom koji je koristio davao opravdanje i prostor politici Sarajeva da promoviše stvari koje su također suprotne Dejtonu. Ideja Bosna i Hercegovina bez entiteta je jednako suprotna Dejtonu kao i ideja nezavisne Republike Srpske. Međunarodne institucije su tolerisale ovu prvu priču Bosna i Hercegovina bez entiteta, nisu kažnjavale političare, prije svega bošnjačke, koji su to govorili. Dodika jesu. Njegova smjena jeste jedan događaj koji će značajno promijeniti prilike u pozitivnom u Bosni smislu i Hercegovini. Da li će one baš otići potpuno u pozitivnom smislu, nisam potpuno siguran. Mislim da je to kraj jedne ere, jednog čovjeka koji je imao neprikosnovenu moć, koji je odlučivao o svemu i da se to više nikad u Republici Srpskoj... Znači on je završio svoju karijeru. Po mom mišljenju da. Neće to baš ići odmah preko noći. Potrajat će to. Biće tu još jako puno iscrpljivanja. Ipak on ostaje predsjednik partije. Ta partija je najjača, ima instrumente, ljude na koje može da utiče, ali je to kraj jedne ere. Ako to dožive bošnjački političari u Sarajevu kao prostor da mogu da nastave dalje sa tom arogantnom politikom poništavanja Republike Srpske, ja ne mislim da će to utjecati pozitivno, naprotiv mislim da će biti vrlo negativno i da onda može otvoriti dalje tenzije. Sve dakle zavisi u kom pravcu će ići politički odnos, a to dominantno još uvijek zavisi od međunarodnih institucija. A recite, referenduma o odcijepljenju neće biti? Neće biti, mislim 100%. da to... Ja sam tu... ne mogu nikad reći 100%, jer ja ne odlučujem. Da ja odlučujem, ja bih znao reći kako je, ali mislim da neće biti iz više razloga. Prvo, taj novi referendum koji je bio već zakazan za negdje kraj oktobra, on više nema smisla. On je bio sa pitanjem da li prihvatate nametnute odluke nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita ili ne. Nakon što je Dodik prijavio se za izbore, njegova partija, nakon što je sad predložio da se bira VD predsjednika do tih izbora, to pokazuje da on prihvati odluku da više nije predsjednik. Koji je onda smisao referenduma i tog pitanja? U kakvom stanju ostavlja Dodik Republiku Srpsku? Pogotovo privrednom. Mislim da je to puno teže nego što je bilo ranije. Međunarodna pozicija Republike Srpske je izuzetno teška. Dodik smatra da je napravio uspjehe time što ima kao podršku
Rusije, Orbana i ne znam koga bi više mogao i da kaže. Vučića? Pa nije on slučaj, pa dobro, Vučića, Vučića ja nisam stavio u ovo zato što je potpuno logično da bilo koji predsjednik Srbije podržava bilo koga koji je izabran u Republici Srpskoj. To je jednostavno neka vrsta, nije realno očekivati od predsjednika Srbije da se distancira od nekoga iz Republike Srpske. Za mene je to nešto što je prirodno i ne mislim da to može biti neki super veliki plus. Dodiku je plus Rusija, Orban. Iskreno mislim da je u ostatku svijeta to tako negativno da će trebati silni napori novog političkog rukovodstva Republike Srpske da to promijeni. A ekonomski je stanje veoma loše. Mi nemamo ozbiljnih investicija već godinama. Dobro, par slovenačkih investicija ima. Ima, ali dobro. Slovenačke investicije, i to je ono što sam i na početku rekao, jedan nepolitički ekstreman pristup koji je Slovenija imala politički korektan u ovim godinama se pokazuje i kroz ovo. Ako uporedimo stanje u federaciji sa stanjem u Republici Srpskoj u ekonomskom smislu, kakva je tu razlika? Pa oni su išli nešto brže. Federacija, mislite? Da, federacija. Oni su nešto manje zaduženi. Oni imaju, kako bi rekao, nešto više stranih investicija i mislim da je to sve rezultat tog političkog pristupa, a ne ničega drugog. Jer sve drugo bi bilo u korist Republike Srpske, koja je formalno jednostavnija. Nema kantone, nema vlade, ima dva nivoa vlasti u kojima je puno lakše odlučivati, a ovaj na nivou entiteta Republike Srpske je vrlo jednostavan, za razliku od federacije koja je veoma komplikovana. 10 kantona, sukobi kantoni, federalna vlast, unutar federalne vlasti, paritet Bošnjaka i Hrvata kod odlučivanja. Sve ovo drugo bi koristilo da Republika Srpska bude mjesto za investiranje, ali zbog negativnog političkog imidža Republike Srpske toga ima manje nego u federaciji. Ali ta razlika nije sad da vi kažete s jedne strane imamo raj, a s druge strane imamo pakao. Sve je to tu negdje, ništa to nije toliko dramatično velike razlike da sve je to loše, u krajnjoj liniji loše. Vi kao političar i kao politički analitičar, kako gledate na utjecaj Vladimira Putina na svijet, na Bosnu, na Europu, pogotovo na Bosnu? Na svijet je jako važan. Kad gledamo realno, to što se događa u Ukrajini jeste jedan događaj koji će sigurno imati posljedice ne samo za 21. vijek, nego boga mi za vijek koji dolazi. Što se tiče prostora Zapadnog Balkana, ne mislim da tu ima nekog posebnog utjecaja. Rusija je previše okupirana smirivanjem prilika u svom neposrednom okruženju. Tu je dovoljno problema i u Ukrajini i na Kavkazu, pa ako hoćete i u centralnoj Aziji, i njoj je važno da taj pojas oko sebe pokuša, a i tu ima jako puno izazova. Ne mislim da imaju i resursa i vremena da se pretjerano bave Balkanom. Naravno, oni koriste, kako bih rekao, jeftine, ne košta ih mnogo da koriste lokalne političare koji se pokrivaju Rusijom da bi sebi digli autoritet. Tu prije svega mislim na Dodika. Ne mislim da Rusija ima neku ogromnu strategiju. Ali s obzirom da ih ništa ne košta, zašto ne? Dobro, kad vidimo sliku Dodika i Putina kako sjede zajedno, što možemo o tome da mislimo? Pa upravo ovo što sam rekao, Rusija nije ništa posebno investirala u Bosni i Hercegovini. Ja ni ne vidim ni planove da se nešto investira. Čak ono što su imali je propalo. Propala je rafinerija nafte u Bosanskom Brodu koju su oni imali. Dakle, vidljivo je da tu nema nekog strateškog, dugoročnog interesa. Ja ne bih negirao ulogu Rusije u Bosni i Hercegovini, ne bih je podcijenio. Mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini je rezultat činjenice da je to zadnji slučaj, Dejtonski sporazum, u kome su Amerika, Rusija i Evropska unija bili zajedno. Poslije BiH bi takvog pozitivnog primjera rješavanja međunarodnih važnih kriza nemate. Bosna i Hercegovina je zadnji
pozitivan, bez obzira na sve nedostatke, pozitivan primjer međunarodne intervencije zahvaljujući i Rusiji. I njena uloga u BiH je važna. I važno je da ona ostane na principima na kojima je taj Dejtonski sporazum napravljen. A dok sam bio član predsjedništva, ja ni jednom nisam imao direktni ili indirektni signal da bi Rusija bila za to da se Republika Srpska odvoji. Ne verujem. Ne verujem, jer bi time išli i protiv onoga u što su se oni zalagali. To što Rusija koristi primjer Kosova kao opravdanje za svoj odnos i sa Krimom i sa te 4 oblasti, to je više problem velikih sila i međunarodnih nego nas samih. Recite, da li vidite vi budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji? To je jedini prostor gdje ga vidim. I jedini jer... kada? Kada to ne zavisi jednim dijelom naravno i od nas, ali dominantno zavisi od Evropske unije. U ovim razgovorima koje sam imao ovdje, ja sam svojim sagovornicima rekao kako je veliki dio vrlo teških i osjetljivih reformi, kao što je recimo bila ta reforma odbrane, formiranje jedne vojske od 3 zaraćene vojske, kao što je bilo formiranje, uvođenje poreza na dodatnu vrijednost na nivou BiH. To je bio rezultat pozitivnog ambijenta koji je stvoren nakon Tesaloniki samita, nakon samita u Solunu, kada su poslije velikog proširenja nama poslane pozitivne poruke da ćemo biti dio, da smo i mi prvi naredni. Nakon toga došlo je do razočarenja, što je negativno utjecalo na ambijent i u BiH i na reforme. Ovo sad što se događa nakon rata u Ukrajini, malo sam se znao i našaliti kad sam kolegama iz Evrope rekao, pa ljudi, ako je rat bio razlog da vi nama otvorite vrata, što nam niste ranije rekli, barem smo mi u BiH vješti u tome da krenemo u rat i ako je to preduslov. Malo moram biti ciničan, jer da nije bilo tog rata, sumnjam da bi i vrata bila ponovo toliko otvorena koliko su sada. Kad će to biti? Ja ću biti sretan ako se jedna od zemalja Zapadnog Balkana priključi Evropskoj uniji do 2030. Koju državu imate u mislima? Pa svi govore o Crnoj Gori kao prvoj narednoj. Dobro, ali politički analitičari kažu da je utjecaj Srbije u Crnoj Gori prilično velik sada i da nema previše nade da se to ostvari. Ja mislim da te pojednostavljene slike o tim nekim silnim utjecajima vrlo često nisu tačne i služe za opravdanje. Da li ima Srbija toliki utjecaj? Pa nisam baš siguran, jer mislim da neki ljudi koji su bili favoriti Srbije po definiciji nemaju tu ulogu koju su mogli da imaju. Uzmite gospodina Mandića, primjera radi. Dakle, ja mislim da je to malo i pojednostavljeno predstavljanje slike. Ja sam uvjeren da će Crna Gora dobiti, mnogi kažu da će to već biti 28. pa i jedan broj visokih funkcionera iz Brisela. Ja ću biti sretan ako bude 2030, jer to je onda znak svima nama ostalima da je to moguće. A to može stvoriti jako pozitivan ambijent u cijelom Zapadnom Balkanu, a posebno u BiH. Kako bi danas vi ocijenili stanje nacionalizama u Bosni? Da li su Srbi veliki nacionalisti, Hrvati, Bošnjaci? Pazite, svi narodi u Bosni još uvijek žive to što se desilo u ratu. Pazite, u Bosni i Hercegovini je poginulo 3% stanovništva. 100.000 ljudi, tu je neka realna procjena. To znači vi imate 100.000 porodica u kojima je neko stradao. To i šta je onako jedna karakteristika, to je da svi misle da je ta strana bila žrtva. I svaka od tih strana može sebi naći argumente zašto je to tako. U takvim uslovima nacionalizam je prirodno je normalna stvar. Nacionalni identitet je tema svih tema. I to na neki način podsjeća upravo na ambijent koji smo imali u Jugoslaviji prije njenog raspada. Da. Kako mogu biti ljudi prijatelji različitih nacionalnosti, a sutradan najveći su neprijatelji? I onda su opet prijatelji
u jednom danu. Zapadni Balkan inače istorijski nikad nije bio baš puno baziran na sistemima gdje je pojedinac važan. Mi smo uvijek bili dio nekog kolektiva, grupe, Otomanska imperija, pravoslavci, katolici, muslimani, Jugoslavija, prva, Srbi, Hrvati, Slovenci, Austro-Ugarska isto, kolektivitet, identitet, grupa, poslije drugog svjetskog rata, radnička klasa. Dakle, nismo mi društva bazirana na, a kad ste dio grupe, kad grupa uđe u konflikt, vi onda imate samo dvije alternative, ili biti u grupi, ili biti izuzet od grupe. Ako ste izuzeti od grupe, a živite u vremenu rata, to proizvodi ogromne lične probleme koje malo ko može izdržati. Dakle, nacionalizam je još nacionalizam. Nacionalna strast, da ja to tako nazvao, će još jedno vrijeme biti realnost Bosne i Hercegovine. Nije realno očekivati u jednom društvu koje je prošlo to što je prošlo, da preko noći svi sad postanu idealni ljudi koji imaju nad neke vrijednosti koje su, razumijete, super idealne. Nije. Zato je u rješenje za Bosnu i Hercegovinu ljudi, političari koji imaju dovoljno nacionalnog identiteta, svjesni nacionalne pripadnosti, ali dovoljno razumni da prave kompromis. Jučer ste imali predavanje u Ljubljani i govorili ste isto o utjecaju alkohola na nacionalizme. Što više... Rekao sam jednu stvar, znate, većina ljudi kaže, oj, novi mladi ljudi, oni će to super da riješe, to su nove generacije obrazovane, tačno. Ali ljudi zaboravljaju da su te mlade generacije rođene u ratu, ti koji su sad baš posebno aktivni, 40. godina starosti, tad su dobivali obrazovanje, tad je to bilo vrijeme ekstremizma. Nemoguće da to nije ostavilo traga na njih. Naravno, to su svi ljudi danas i među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, ljudi koji će vam govoriti izvanredan engleski jezik, koji će u sagovorniku posebno iz svijeta govoriti ono što on hoće da čuje lijepim riječima, ali ne treba zaboraviti da po nekim istraživanjima 60% studenta iz Sarajeva nikad nije bilo u Banja Luci, a 60% studenta iz Banja Luke nikad nije bilo u Sarajevu. Dakle, to i nakon par čašica alkohola iz njih izbije to što oni pritaje kad se očekuje da budu drugačiji. Tako da nisam ja siguran da po definiciji to ova generacija može iznijeti Bosni i Hercegovini. Treba još dosta vremena smirenosti, rutinskih dnevnih obavljanja poslova, da ovo sve legne, da bi se onda i taj stepen nacionalnog smanjio. Znači, Banja Luka i Sarajevo prilično su daleko. Pa jesu. Znate, životi idu potpuno drugačije. Kako vam rekao, obični čovjek nema neku posebnu potrebu da ide u Sarajevo. Njemu od Sarajeva, u suštini iz Banja Luke, da. Njemu iz Sarajeva ništa toliko nije važno. Penzioni sistem, zdravstveni sistem, zapošljavanje, sve ključne stvari se rešavaju tu. A kad se igra fudbal, ako reprezentacija igra fudbal Bosne i Hercegovine, pa da li Republika Srpska podržava? A ne bih rekao previše, ne bih rekao više da je toliko protiv koliko je bila prvih godina poslije rata, ali ako igra Srbija podržava, daleko 1000 puta više podržavaju. Znači, ako igraju srpska reprezentacija i bosanska reprezentacija, u Republici Srpskoj 99,9999% ljudi će biti za Srbiju. Nema dileme, ali moram vam reći da to nije ništa specifično. Kad igra Engleska sa Italijom, svi Škoti navijaju za Italiju. Nije to jedino fenomen Bosne i Hercegovine. Taj fenomen je prisutan svugdje, samo što se drugdje to tumači kao normalno, a kod nas to kao izgleda malo čudno. Da li je Engleska i Škotska ima svaka svoju reprezentaciju? Naravno, znam da imaju. To nije primjer ali Srbi doživljavaju reprezentaciju Srbije bliže sebi nego BiH. Razumijem. Kako bi vi danas okarakterizirali odnose između Slovenije i Bosne? Naravno, bili ste vrlo pozitivni, ali ipak ima par stvari koji su
rekao bi, vrlo zanimljive. Slovenija, na primjer, zabranila ulazak gospodina Dodika u našu državu. U ovom periodu, kad govorimo institucionalno, osim tog događaja, vrati se na njega, ja moram reći da je Slovenija, za razliku od nekih drugih zemalja, imala vrlo izbalansiran politički pristup. Slovenija u Bosni i Hercegovini nije htjela da bude dio opredjeljivanja ni prema jednoj strani. Gledala je Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, ali je jednako tako bila vrlo pažljiva kada su te osjetljive stvari unutar same BiH u pitanju i nije proizvela nekim svojim potezom niti jedan, barem ja ne mogu da se sjetim, sukob jednu stvar koja je proizvela unutrašnje tenzije. Što se tiče zadnje odluke, to sve nekako sad visi u vazduhu. Šta je razlog? Teško je to komentarisati, razumijete? Mislim ja da je u pitanju takozvano antidejtonsko djelovanje, mislim da je to toliko jednostavno da bi to bilo rečeno da je to u pitanju. I onda bi to naravno imalo političke implikacije. Ovdje je neka vrsta tajnovitosti. Naravno ima čitav niz špekulacija. Ja sam neke od tih špekulacija čuo, ali ih ne znam. Ali, da li je u pitanju financije? Da li mislite da postoji neki utjecaj bosansko-srpskih tajkuna i njima bliskih političara na slovenačka politička zbivanja? Mislim, ako to rade, onda su obolili. Dobro, mentalno obolili, jer to je onda davanje sebi tolikog značaja da ja prosto ne mogu da vjerujem da neko od njih, mislim, njima svašta možete reći, ali baš da nisu inteligentni, ne vjerujem. Ako su ušli u tu fazu, to je onda kancer u njihovim glavama. U kome pričate sada? O svim tajkunima koji su ovdje prisutni. Ima ih dosta. Ja sam i govorio ranije da je karakteristika našeg vremena u Republici Srpskoj da je dobar dio tajkuna koji su stekli bogatstvo zahvaljujući budžetu Republike Srpske, privilegovanim poslovima, korumptivnim stvarima, počeli da napuštaju Republiku Srpsku i odlaze drugdje. Slovenija je jedno od mjesta gdje oni odlaze. Najveći dio tih bogatih ljudi je investirao svoj kapital ovdje. Neki čak i u Hrvatskoj. Sad, koliki, pazite, mislim, prirodno je da bogati ljudi investiraju i drugdje. Ali ako su ušli u fazu da misle da preko toga mogu da utiču na politiku, da bi opet onda radili ono što su radili u Republici Srpskoj, imali pristup budžetu, koristili budžet, u slučaju Slovenije, ja mislim da im je to neviđena greška. Ali imaju par političkih prijatelja u Sloveniji? Pa, većina političara ima uvijek nekih prijatelja iz sfere biznisa. Dok god su ti prijatelji u okvirima legalnog, to ne mora biti problem. Dobro, a da vas ali ako izlaze iz okvira legalnog, to je problem. Ja kao osoba sam bio političar, ali za mene nikad nisu mogli reći da sam promovisao ovu ili onu grupu u tajkuna. Nisam, jednostavno to nije u mom mentalnom sklopu. Tako da sam ja i pomalo težak sagovornik za ovakvu vrstu pitanja. I ja sam čuo te priče da ima tu jako mnogo kapitala i ja sam čuo priče da je taj kapital želi da utiče na... Kuće u Portorožu i tako dalje. Ma čak je jedna kuća u Portorožu mala stvar u odnosu na te moguće implikacije tih političkih uticaja. Mislim, šta je jedna kuća ako je sve normalno i nije problem. Problem je što ako se to koristi kao način da se onda dublje uđe u političke odnose, to je onda... Ali to je korak koji mogu napraviti samo ljudi koji nemaju razum. Mislim, poći od pretpostavke da vi možete zbog svog kapitala uticati na zemlju u kojoj niste ni rođeni, ni koju ne znate, baš stvar koju samo malo suludi ljudi mogu praviti. Da vas pitam ovako, gradonačelnik Ljubljana Janković i njegovi prijatelji u Republici Srpskoj. Pa ne znam, tu se samo spominje taj gospodin Kaja, koji je kao investirao i koji je tu kao glavni u Sloveniji, odnosno u Ljubljani za čišćenje za taj dio posla. Kakav je njihov odnos? Zaista ne znam, mislim, niti sam imao priliku, vjerujte mi, jednom sam bio sa gospodinom Jankovićem u mojoj političkoj karijeri i jednom sam bio sa tim gospodinom Kajom, kako ga tamo popularno zovu. Kaja je, dobro, to je
političar ili to je biznismen. Biznismen koji je ovdje vlasnik, mislim, Čistoće ili kako se zove, znamo, za čišćenje smeća i odvoz smeća. Ljubljansko komunalno podjetje. Da. Ja ne znam, nisam u tom krugu da bih mogao dati vam odgovor na tu temu. Ali baš mi je bilo smiješno kako ste vi to čuli, na šta ste pomislili kad je Dodik rekao nakon što su mu zabranili ulazak u Sloveniju, da neka Srbi u Sloveniji sad biraju Janšu umjesto Goloba. Mislim, on je to govorio i prije. On je Janšu uvijek doživljavao kao nekog svog bliskog sebi, bliskog koncepciji, a ovo je samo bio dodatni razlog da to direkt ne kaže, ali tu je postojao neki odnos koji je već više godina vidljiv, tu su postojali razne neke te afere, te neki ti ljudi iz Prnjavora koji su nešto kao kreditirali, ne znam više nija. To je Dijana, ali to su Dijana Dudić i Janša, odnosno toga je dakle bilo. Partija, i ne mislim da je to sad nešto se preokrenulo zbog ovoga. Mislim da je taj odnos njih od ranije bio blizak. Znači, Dodik je uvijek bio blizak Janši. Koliko ja znam, da. Da, i sve te reklame u Sloveniji, investirajte u BiH, u Republici Srpskoj, jer su tamo niži porezi, to je nekako blizu tog prijateljstva između... Pa ne bih to možda povezivao, jer realno govoreći jedno vrijeme porezi u Republici Srpskoj jesu bili niži, bio je cijeli sistem, kao što sam i rekao, puno jednostavniji nego što je bio u federaciji i ta vrsta promocije je nešto što je legitimno. Mislim, i ja da sam funkcioner Republike Srpske i ja bih išao s tim i pozivao sve da to rade. Taj dio neki iza scene, to je nešto što samo oni pravi odgovor mogu znati ili institucije koje su zadužene da znaju taj odgovor. Ali kad je to bilo u zraku, kad je to izašlo... Nije to u Republici Srpskoj izazvalo neku... Ne, kad je izašlo to, Dodik kaže birajte Janšu. Na šta ste vi pomislili? Pa ništa posebno, za mene je to potpuno normalno, zato što sam znao. Meni je to bilo smiješno. Pa i meni je smiješno, mislim, utjecaj, znate sad, ali imate masu smiješnih stvari na koje smo se mi navikli. Dodik je iz Sočija, gdje je bio sa Putinom na tom nekom konferenciji, izašao rekao, Trumpov plan za Gazu je odličan. Sad zamislite nekog iz BiH da komentariše Trumpov plan za Gazu. Mislim, davanje samom sebi velikog značaja, tako u ovom slučaju, sad on je kao rekao glasati za Janšu, sad će svih tih ne znam koliko hiljada ljudi iz Republike Srpske glasati za Janšu, zato što je to Milo rekao, neće. Ali kakav je bio komentar Janše na to, znate li? Ne, nisam imao priliku. Dobro, sad ću vam ja reći, onda vi dajte svoj komentar na komentar. Rekao je Janša, sad će i Janković glasati za mene. A oni su politički super, mislim... Pa eto, moguće da onda je Dodik poslužio da nastane novi politički blok, ko će znati. U Sloveniji. Da, sigurno. Što sam još htio da pitam, privredna suradnja između Slovenije i Bosne, na primjer, investicije Slovenije u Republiku Srpsku nisu beznačajne. Nisu ni malo, da. Ne? Nisu one spektakularne, da ne pravimo sad previše, ali nisu beznačajne, potpuno se slažem i Slovenija spada u zemlje koje inače su najvažnije za Bosnu i Hercegovinu. Slovenija je tu, zavisno u kojoj oblasti gledate, ali tu se negdje vrte, kako da kažem, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Austrija. Čak bih rekao da je to taj redoslijed po značaju u cijeloj BiH. I to je dobro, mislim, pazite, Slovenija poznaje taj prostor, na duh, mentalitet, ljude. Dobro, mladi ljudi više ne toliko, oni sad između sebe pričaju engleski. To se slažem, ali još uvijek ima i ovih generacija koje to znaju, vjerovatno je to jedan od razloga što tih investicija ima. Mora biti razlog zašto se dolazi na taj prostor, jer konkurencija za investicije je velika, može se investirati u drugim zemljama, a svaka investicija kod nas je nama jako značajna, jer ih nema. Ali vidite, radna snaga u Bosni nije ono što je nekad bila, sad je to puno skuplje sve. Pa sve je skuplje, ja moram reći da u Bosni i Hercegovini se mi navikavamo
da su nam građevinski radnici ne više iz naših krajeva nego iz Turske. A pa i neki se i vraćaju iz zapadnih zemalja. Neki se vraćaju, ali je to ipak još uvijek sporadična stvar. Još uvijek dominantno više odlazi nego što se vraća. Naravno, ima ljudi koji se vraćaju, ali ne toliko da bi to sad bio neki veliki proces. Ja bi volio da se dogodi da se veliki dio ljudi vrati, da ima i kapitala, i znanja, i iskustva sa zapada, ali nisam siguran da će to biti trend. Mogli bismo reći da je Bosna i Republika Srpska u Bosni, da je to još država koja je sigurna, bezbjedna za slovenačke investicije. Mislim da jeste. Jer pokazuje se, nismo u ovim godinama imali neke spektakularne probleme, ono problema što je bilo, kao što je ta arbitraža vezana za termoelektranu Ugljevik, to je sve rezultat nekih starih vremena. Da, dobro, sad je to riješeno. Završeno je, ali nije bilo nekih sporova oko post-dejtonskih investicija, što pokazuje da ipak znači da je bilo sigurnosti pravne. Dobro, ima ono malo preduzeće Viadukt koji je pobjedila to preduzeće je pobjedilo nekom tenderu, onda se posao nije ostvario, onda arbitraža rekla da se to mora isplatiti Viaduktu, a niko ne zna ko u stvari je vlasnik tog slovenačkog preduzeća. Ma ništa to nije moglo biti bez neke neposredne veze vlasti iz Republike Srpske sa time. Isplata tih 100 i nešto miliona u suštini ni za šta. Jer ništa se nije desilo. To je neko dobro zaradio. Svako je tu imao interes i nije to jedini slučaj gdje se to pokrije nekom odlukom suda, a u suštini je, po meni, uvjeren sam, postojao dogovor između ovih koji su potraživali i ovih koji su plaćali. I lijepo su prošli i jedni i drugi, a jedini koji je stradao je narod, koji je nažalost toliko umrtvljen, živi u nekoj hibernaciji da to prihvata potpuno normalno, kao da se nije ni desilo. A izvor kapitala tog preduzeća nikome nije poznat. Pa, generalno nije jasno uopšte ko je to. I ono što sam ja uspio shvatiti, to preduzeće je dobilo koncesiju, nije ništa radilo, onda je tu koncesiju prodalo drugom preduzeću iz Srbije, pa onda ni to preduzeće nešto, ne, to je taka neka komplikovana zavrzlama u kome je što više učesnika, to manje jasno šta se u stvari događa. Ali na kraju se pokazalo da niko nije imao problem, da je Republika Srpska zbog traljavog i nikakvog odnosa svojih argumenata, a to nije moglo bez saglasnosti vlasti, u suštini pustila da se to naplati. A ipak ne zna se tu ko s kim. Pa ja sam uvjeren, nemam ja dokaze, nisam istražna institucija, ali činjenica da se da vlast ne želi da otvori priču šta je tu bilo i da jedini koji otvaraju priču su ljudi iz opozicije koji traže da se konačno uđe i da pravosudne institucije uđu, da pokušaju da vide je li tu bilo ili nije bilo kriminala. Pokazuje da je vlast bila u dogovoru. Gospodine Ivanić, vi ste još mladi. Relativno mladi, ali... Hvala na komplimentu. Vidite za sebe još koju nekakvu političku budućnost? Ne, pa ja sam dugo bio. Pa dobro, čaršija priča da će to biti tako. Ne. Ja sam bio dugo u politici, ja sam politiku počeo, kao što ste rekli, pa ste 88. Tad sam imao 29 godina, izabran sam za mladog člana predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Bio sam ubjedljivo najmlađi u cijeloj Jugoslaviji, jer je tada to bilo rezervisano za ljude od 60 pa nije pa dobro, Bogićević nije bio star kad je počeo. Stariji od mene 10 godina. Dobro, okej. Ipak, ja sam ubjedljivo najmlađi. Počeo 88. završio 18. Ja sam imao plan i čim sam izabran za člana predsjedništva, ja sam tad odlučio da se povlačim. Ja sam tad 14. izabran, 15. predao partiju i polako počeo da privodim tu karijeru kraju, jer mislim da je važno da političar zna kada ode. Ljepše je otići kao pobjednik nego otići kao gubitnik. A recite, ako bude sudbina htjela da idete nazad u politiku, da li ćete reći ne?
Sigurno, već sam rekao više puta i sada su me neki mislili da bi sad trebao biti kandidat opozicije na ovim, ne, ja sam rekao ne, mislim, dovoljno dugo. Ne može svijet da zavisi od jednog čovjeka i ne treba da zavisi. Ja sam bio dovoljno dugo, jako sam zadovoljan time što sam u tom periodu radio i kako sam radio. Neki ponovni povratak zaista nema smisla. Dolaze nove generacije, one treba da uređuju same svoju budućnost, a mi smo radili to što smo radili. Nije. Jedan davno političar mi rekao, mora čovjek nakon što je puno izložen na suncu, dobije sunčanicu, mora u hlad. Jer ako ostane dugo na suncu, sunčanica jednostavno izgubi osjećaj realnosti. Pogledajte sve političare, nevezano iz koje su zemlje, koji su bili predugo na vlasti, obolili su od arogancije. Ja ne želim tu bolest da imam. Kakva god sudbina, gospodine Ivanić, ja vam želim svako dobro i hvala vam na razgovoru. Hvala vam na prilici i pozdrav svima. Poslušali ste 9. epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.